kwigaba muri interina ni 150. Mwana wanjye resi. Yego papa mu. Iki ndabwo ari ikigo wakigaho tugere gusubira mu rugo ujya kurima. Uko gana amafaranga sinogabona. Papa waje akakubimbumba amafaranga yose ufite. Ganda imvumbu yarari sogokuru wawe. Ngojira kwa vosto cherero. Ngala kwari kutinda ba. Hana masaya kusiza. Zere kuna kindi kintu wibagiwe. Nacha mama. Inkweto n'imyenda bya make nabizaye muze mugure. Ugize ngwi. Yesu we. Nabaza n'inkweto n'imyenda bya make ni muze mugure. Ako papa wanye kiki kapu kiwe. Ceceka. Kubijyo uri wa mbere. Ariko twogera kubyo kwiga. Ugahita uba rubebe. Ugize ngwi. Ndi nakwishura amafaranga ejo bundi mwera myaka ishize. Ariko uranze urarase. Singusubize ku ishuri. None ngo ngwakire. Kakigwe n'imisi. Ariko papa nakubwiye ko ibintu ntago byari byoroshye n'ukuri kw'Imana. Abantange barayibye, byose barayamaze. Ceceka wowe ndakuzi njye wakwibyariye. Ubu sinye kwishura amafaranga ku kindi kigo. Debere. Idebe gusa ritarimo n'amavuta. Deberara? Heka icyo gikapu fata niyo matura tugenda. Hahiye koko. Ariko papa n'ukuri kw'Imana ndugira n'Mbagwe. Urangiye kujya ku ishuri nizimukasa. Ariko iki kiruko wakoze iki? Ndiwererwa kurareba filime uri kujya ukina n'imipira abandi bana bari kwiga bari gukora amafaranga. Iyi ngweto ya mukasa niyo zambara niyo izakurangiriza kino gihembwe cyose. Ahubwo twagiye waye musavera. Foxy, GM Bizo, Mana, Mbagwe comedy. Mbagwe dukunda cyane, umwuhoro usetsa abajene. Comedy ze zirarenze, ku mbuga hose yaratwize. Muze. Agura umwana w'inkweto nziza kandi zamake. Reba inkweto, reba rwose, reba. Inkweto ikomeye. Papa wangu uri ingwe. Bareba ingweto iragukwira. Hahiye koko. Kingi iragukwira n'ingambike kiriya, zana mwambike kiriya kabisa. Reba inkweto nziza. Muri bino bya mukasa wowe. Oya, iyo yikuremo iyo. Kandi muzaho inkweto ari nziza. Yambiki. Ingise. Ambikiyi. Akora ampereza menshi, urama menshi, Wumve? Bari inkweto wowe ambara urebe. Ndagukwiye. Muze sibi nakubwiraga. Reba umwana wawe ukuntu aberewe. Sibi ngibi. Bya Papa nashimiye kabisa. None iyi ngweto yawe uri gushakamo amafaranga gangana. Muze ndi gushakamo make gusa ni 30 yonyine. Twari inkweto. Ugize ngwi. Yesu we. Numufuka gumuceri gondi kugura. Yesu we. Shaka nawe wasubiza ariko. Ndakindu cyo mfite ngiye kuri ingweto ndacyo norenza. Nese basi make yanyu mufite nangaye. Cyakoza nikokoye. Ngazenguruka igipangu ngagira uko nikora. 3500. Turashize none. Akunze vuza agaciro k'inkweto umuhungu wawe yambaye. Ahubwo si wowe uza agaciro kago mafaranga. Kuramo izo nkweto umuhereza tugende. Ariko papa. Yesu we. Nyura hano tugende. Ata. Turashize none. Fata vuba tugende. Uyu si umubyeyi n'umuherekeza w'abandi cyakora. Mugure inkweto zamake. Oh no. Neza director. Neza. Ndabona keza vacancy aramubereye nziza.
umwaka muto twese watugezeho niyo mpamvu ureba ameze neza nari muherekeje nanjye ubugiye mu kazi nziza cyane kandi biba birakenewe keza ngaho ujyana ibikoresho byawe muri dotwari igihe uzabitsinde siko mwana wa direkite baya akazi keza sawa namwe mugira akazi keza sawa Mwaramutse neza. mwaramutse neza Nari nje guha umwana wanjye ikigo yakihangana ukandangira umuyobozi w'iki kigo kugira ngo ndebe ko yabimbashamo. Nije directeur w'iki kigo murakaza neza Murakoze. Nkuko nabibabwiye nari nje kwandikisha umwana wanjye ngo ndebe ko yo ndakindi. muze umwana wawe yarageze mu kangahe Dore ngo nawe nakwibwirira. Bwana directeur nari nsanzwe ndi umuhanga ariko naje gusibira. Iki cyana Ako nararase naje gusibira. nase muze yabara gusobanura icyatumye arata cyangwa ntabwo ushobotse sha aha ngaha amategeko yacu niyo uciye ahatabugenewe duhita tukwirukana burundu muze ntugire ubwoba ahubwo nambwira amazina ye mwandike Yitwa Ndabyamenetse respo mwene gasekura Musenyi Mbagwe. Yabimbajije. muze umwana kwiga aba muri interina ni 150. What? Jesus is Lord. Hey! Gushe. Ako mafaranga ndago nagabona. Kuri iri debe. none iri debe ryawe wahereye hirya ucuranga urizanye hano nta n'amafaranga uzanye ariko Ko leta yacu y'ubumwe yagabanyije ku mafaranga twita primaire. Papa nagare primaire ni prime. Ujye urambuka. Ese ibyo ndabona nabivuze. Yese mvuze prime. Yes we. nyine ni yanyu no kuba yararasebye ubwabyo ntago yemerewe kwiga aka kanya yemerewe kwiga nyuma y'imyaka 3 ahubwo muri no kunakariza umwana Hahiye ko. Bwana directeur munyihanganire manze mvugane na papa. Kuri koti. Yore. Yakuba directeur ndakunda nawe ngwisha amafaranga makeya. akomeza urumva bishoboka nagiraga ngo nankugirire impuhwe nsigaranira idebe ryawe ntago bishoboka musoke Mwana wanjye resi. Yego papa nkunda. Iki ndabwo ari ikigo wakigaho tugere gusubira mu rugo ujya kurima. Uko gana amafaranga sinogabona. Akoze papa wagiye kubimbumba amafaranga yose ufite. Ganda imvumbu yarari sogokuru wawe. Nawe ndikona ukwigiraho. Gabanya amagambo. Ariko kugira ngo niwe mwana gusapita. Bari umuntu bawe batandatu bari inyuma urabayobewe. Njyewe dusubira mu rugo nzajya kukurira umwuga wo kwiga gusuka. Papa gusuka. Yes we. Nta musore usukaga. Mwana wanjye wari uzi banga. Abize bose ndabwo ari uko babona akazi. Ahubwo katadusubira mu rugo. muracyo kutwigira mu matwi mbone musohoka murega mu kigo cyanjye Respo ndavuze cyane dutari. Byanze ngiye ndiga hano muri iki kigo. Hahiye koko. Amafaranga yo kwishura. Papa gisi wagurishije byabishe. Ariko wagira ngo ndagwambyaye. It was at this moment he knew. Na nyoko namwishe kubera kumbatiriza. Ugize ngo Yes we.